Ni indege nshya yageze mu Rwanda, indege yakozwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Ni indege yateye ubwoba abaperezida batandukanye bo ku mugabane wa Afurika. Dusanzwe tuzi ko indege z'intambara zabaye kimwe mu bikoresho byahinduye amateka y'isi mu buryo bukomeye cyane. Kuva ku ntambara ya mbere y'isi yose, indege zatangiye gukoreshwa muri gushakisha umwanzi no kumurasa. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, indege z'intambara zarushijeho gutera imbere, ziba igice gikomeye cy'intsinzi cyangwa se gutsindwa kw'ibihugu bitandukanye. Nyuma yaho haje indege zigezweho nka F-16, F-22 Raptor, Su-57, J-20 ndetse n'izindi zifite ikoranabuhanga rihanitse cyane ryatumye intambara zo mu kirere zihindura isura. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, hari inkuru yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'ibinyamakuru bikomeye bya hano ku isi ku ndege y'amayobera yiswe Dragon Sky 9. Bivuga ko iyi ndege atari indege isanzwe, ko atari n'igikoresho gisanzwe cya gisirikare, ni indege yakozwe n'igihugu cy'Abashinwa. Biravuga ko kandi iyi ndege ari intambwe nshyashya mu ikoranabuhanga ry'intambara ritarigeze ribaho mu myaka yo hambere. CNN yanditse iti Dragon Sky 9, the secret Rwandan war plan that left global military powers speechless. BBC yandika iti the mastery aircraft changing Africa's military balance, Dragon Sky 9. Al Jazeera yagize iti Dragon Sky 9, the classified aircraft that has the world asking questions. Mbahaye ikaze, icyo mbibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo, tukinjira muri iyi ndege Dragon Sky 9 tukareba uburyo ikora, ubuhanga ikoranywe. Ikindi mbibutsa gukora like na subscribe kugira ngo muzajye mukomeza kubona ibyegeranyo bitandukanye dukomeza tubagezaho umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze. Ese iyi ndege ni bwoko ki? Ikora ite? Niye mpamvu yatumye igihugu cy'Ubushinwa agihitamo kikayiha u Rwanda? Ibinyamakuru bitandukanye bikomeye bya hano ku isi byayivuzeho. Iyi ndege igitangira kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku mashusho atandukanye, abantu benshi bahise bagira ubwoba. Ni indege nini ifite imiterere itandukanye n'indege zisanzwe. Imbere isa naho yubatswe nk'icyuma gikomeye cyane, inyuma hakagaragara moteri zidasanzwe zisa n'izifite imbaraga zidasanzwe kurusha izindi z'indege zose zari zimenyerewe. Ariko ikintu cyatumye abantu bayitinya kurushaho si ukwisa gusa, ahubwo nibivuga ku bushobozi bwayo butangaje. Abantu ndetse n'ibinyamakuru bikomeye bya hano ku isi bivuga ko Dragon Sky 9 itagenda nk'indege zisanzwe. Bivuga ko ishobora guhindura uburyo iguruka mu kirere mu masegonda make, ikaba yava ku muvuduko muto igahita ijya ku muvuduko udasanzwe utuma kuyikurikirana bigorana cyane. Mu nkuru za gisirikare bivuga ko radar zisanzwe zishobora kutayibona neza, bigatuma iba nk'indege yaburiye mu kirere mu gihe gito cyane. Ariko hari ikintu cyarushijeho gutera abantu ubwoba ndetse n'abasesenguzi. Abasesenguzi uburyo bavuga ko iyi ndege ishobora gukoresha systeme y'ubwenge bw'ubukarano AI cyangwa se artificial intelligence, ifata ibyemezo mu gihe nyirayo cyangwa se uyitwaye atabanje kubijyana byose. Muri iyi nkuru rero Dragon Sky 9 ntabwo ishingira gusa ku mabwiriza aturutse ku muntu uri hasi, ahubwo yo ifite ubushobozi bwo gusesengura amakuru ava mu kirere, radar, satellite ndetse n'indi myanya y'intambara cyangwa se ibindi bice by'intambara, igafata icyemezo mu masegonda make cyane. Ese iyi ndege ni bwoko ki yatumye ibinyamakuru bikomeye nka CNN, Al Jazeera ndetse na BBC biyivugaho? Dragon Sky 9 ivuga nk'indege y'intambara yo mu gihe kizaza cyangwa se next generation stealth combat aircraft. Bivuga ko itandukanye n'indege zisanzwe kubera uburyo ikoresha ikoranabuhanga rihuza ibintu byinshi cyarimwe, stealth technology ya AI navigation system, satellite communication network ndetse na real time battlefield data analysis.
mu nkuru zagiye zikwirakwira bivuga ko iyi ndege ishobora kuguma mu kirere igihe kirekire cyane kurusha izindi ndege zisanzwe. Hari n'abavuga ko ifite uburyo bwo kugabanya ubushyuhe bwayo kugira ngo radari zisanzwe zitayibona neza. Ibi bituma abantu bayitinya ndetse bakayiha amazina atandukanye. Bamwe bakayita Ghost of the Sky, abandi bakayita Invisible Dragon, naho bamwe bakayita The Machine That Watches the Battlefield. Byagiye bivuga ko Dragon Sky 9 ifite systeme y'itumanaho idasanzwe ihuzwa n'icyogajuru. Iyi ndege iri mu rugendo, amakuru yose ajyanye n'ahiri, umuvuduko wayo n'ibyo ibona mu kirere bihita byoherezwa kuri satellite zidasanzwe zifite inshingano zo kugenzura ibikorwa bya gisirikare. Iyo satellite yakiriye ayo makuru ihita yasesengura ikayohereza ku kigo gikuru cy'itumanaho. Mu masegonda make cyane abashinzwe umutekano baba bamaze kubona uko ibintu bimeze mu kirere. Ibi bituma abantu benshi bavuga ko Dragon Sky 9 atari indege gusa, ahubwo ari systeme y'intambara iguruka cyangwa se Flying Girl System. Ntago ari byo gusa byateye ubwoba abantu, ahubwo nuko hari inkuru zivuga ko Dragon Sky 9 ishobora gukorana n'indege nyinshi cyarimwe mu buryo bwa network. Ntabwo rero ari igikoresho gikora ukwacyo gusa, ahubwo ishobora no kuba center y'ubuyobozi mu kirere, igaha amabwiriza izindi drones cyangwa se indege nto z'intambara. Ibi bituma abantu batekereza ko mu gihe cy'intambara aho kuba indege imwe irwana Dragon Sky ishobora kuba ari nk'ubwonko bw'ikirere buyobora ibikorwa byose mu buryo buhuriweho. Ibi byo bituma ibihugu byinshi bivuga mu nkuru z'impimbano bitinya cyane. Hari n'abavuga ko Dragon Sky 9 ifite ubushobozi bwo kwihindura mu buryo runaka bitewe n'ahiri. Bivuga ko rero ibice bimwe byayo bishobora guhindura uko bisakaye mu kirere, bikagabanya amahirwe yo kuyibona. Nubwo rero ibyo bidafite ishingiro mu ikoranabuhanga rizwi, muri documentary byakoreshejwe nk'igice cyongera ubwoba n'amayobera. Uko inkuru ikomeza ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, Dragon Sky 9 itarigera zigaragara ku mugaragaro mu buryo busesuye, bivugwa gusa mu makuru y'ibanga, mu nkuru z'abasesenguzi no mu mashusho yagaragaye nk'aya AI cyangwa se yagiye atunganywa. Ariko nubwo nta gihamya nyacyo, abantu bakomeje kuyivugaho nk'ikintu gishobora kuba intambwe ikomeye mu mateka y'indege z'intambara. Abakora igenzura mu ikoranabuhanga rya gisirikare bavuga ko Astra Core AI atari systeme isanzwe yifashishwa n'indege. Bivuga ko ari ubwonko bwigenga bushobora gusesengura amakuru ibihumbi mu masegonda make cyane kurusha umuntu uwo ari we wese. Iyo iyi ndege igeze mu kirere ntabwo ishingira gusa ku mabwiriza aturuka hasi ku butaka, ahubwo yo ifite ubushobozi bwo kwiga uko intambara imeze mu gihe nyacyo, ikagena icyo ikora mu buryo bwihuse. Hari inkuru zivuga ko Dragon Sky 9 iyo ibonye ikintu mu kirere ntabwo itegereza amabwiriza y'abantu bari hasi, ahubwo Astra Core AI ngo ihita isesengura niba icyo kintu ari icyago, icyuma cy'undi mwanzi cyangwa se drone isanzwe. Mu masegonda make iyo systeme vuga ko ishobora guhitamo inzira y'indege, uko igomba kwirinda ndetse n'aho igomba kugera, byose mu buryo bwihuse cyane. Ibi byatumye abantu benshi batekereza ko Dragon Sky 9 atari indege igenzurwa n'umuntu gusa, ahubwo ari nk'umufatanyabikorwa w'intambara wifitiye ubwenge bwe bwite. Ariko igice giteye ubwoba kurushaho n'uburyo iyi ndege bivuga ko ishobora guhuza amakuru n'urusobe rw'isi yose rw'itumanaho rya gisirikare. Bikaba bivuga ko kandi Dragon Sky 9 ihujwe na satellite zidasanzwe zitwa Orion Net System. Izo satellite ntago ari zimno zisanzwe, bivuga ko zifite ubushobozi bwo kubona indege, drones ndetse n'imyitwarire y'imitwe y'intambara ku butaka mu buryo busobanutse cyane. Bivuga ko Dragon Sky 9 ishobora gukora mu buryo bwa Swarm Coordination System. Ibi bivuze ko iyi ndege imwe iri mu kirere ishobora guhuza amakuru n'andi ma drone cyangwa se indege nto z'intambara zikora mu itsinda rimwe. Muri iyi nkuru rero ntabwo buri ndege ikora ku giti cyayo, ahubwo Dragon Sky 9
ni nk'umuyobozi mukuru uri mu kirere uyobora ibindi bikoresho byose. Abantu bavuga ko mu gihe cy'igerageza ryayo ry'ibanga Dragon Sky 9 yashoboraga guhuza indege nyinshi icyarimwe zikagenda nk'itsinda rimwe rifite ubwonko bumwe. Iyo drone imwe yabaga ibonye icyago, Dragon Sky 9 yahitaga ibimenya mu masegonda make cyane, igahindura uburyo itsinda ryose rikora. Ibi bikaba bituma ibihugu bimwe bivuga muri iyi nkuru ya fiction bitangira kugira impungenge, kuko idashobora kurwana nk'ikintu gifite ubwonko bumwe bugenzura ibindi byose. Ariko ikintu cyarushijeho gutera ubwoba mu nkuru ni uburyo Dragon Sky 9 bivuga ko ishobora kwigana imikorere y'abarwanyi b'abanzi. Mu nkuru za fiction, Astracore AI ngo ishobora gusesengura uburyo indege z'abanzi zigenda, uburyo zirasa ndetse n'uburyo zihunga, hanyuma ikabyiga mu gihe gito cyane. Ibi bikaba bituma Dragon Sky 9 iba nk'umunyeshuri w'intambara wihuta cyane, uhorana ubushobozi bwo kumenya amayeri mashyashya mu masegonda make. Harabavuga ko iyi ndege yigeze mu ntambara itagenda gusa ku buryo busanzwe bwo gutegereza ibitero, ahubwo bivuga ko ishobora kubisesengura mbere y'igihe, ikamenya aho ibitero bizaturuka, igahita ihindura inzira yayo mbere y'uko ibintu bibaho. Ibi nibyo byatumye abantu benshi bayita the predictive fighter, indege ishobora kumenya ibizaba mbere y'uko biba.